Već ga ja poznajem. Majstor Dule. Gleda kako maše. Samo teraj, ha? Pa gdje si Dule, legendo? Dobar dan. Di si, stari bro? Vladivostok, 700. Evo me u Nuštru. Mala je gužva, vidio sam ispred sebe veliku kolonu motora, nego otvaranju motosezone ili nešto slično, jer vidim da su na prslucima ove različite boje klubova. Evo, dečki malo stali na kavicu. Idem za Osijek. U Osijeku ću se naći, ako bude sve po planu, sa Darkom i sa Mićom. Mićo je upravitelj sportskog aerodroma Osijeka bio u ono vrijeme kad sam ja letio. I a Prokeš je bio pilot isto kao i ja. Mislim, bio je i Bićo pilot, naravno. Hajde da idem malo ravno da vidim do kružnog toka. Legenda letenja. I hvala mu što mi je vrlo često ne vrlo često, nego onako po zaslugama zabranu letenja. Jednom sam čak dobio zabranu dolaska na aerodrom. Ovo je ekipa tu koja radi prerade, dorade i customizira uglavnom Harley, ne uglavnom nego samo Harley Davidsone. Evo, poljoprivrednici i ne poljoprivrednici, kako bi rekao jedan Strahinja. Ajde, recite mi o čemu se ovdje radi. Ja mislim da je ovo uljana repica. Ispravite me ako griješim. Zanimljivost ovih mojih slavonskih sela je u ovim ravnim cestama i kuće su malo odmaknute dosta od glavne, od asfalta. Pa mislim da smo ovdje prije toliko godina, 5, 6, 7, 8, ne znam koliko, imali stanku na otvaranju motosezone. Mislim da su nas ovdje ljudi počastili kad smo došli u koloni. Da, to je tu bilo. Od tamo smo došli, išli smo nazad. Da, vidiš kako se to prepoznaje. Znači, mjesto Gabor. Ljudi su znali iznijeti na stolove vani hranu i piće, osvježenje i malu okrepu za nas koji smo vozili defile povodom otvaranja motosezone. Ne znam koje je to godine bilo, ali da, to je to mjesto. Cijela šuma skulptura. Da sam ja dobro rekao da su to skulpture ili se to zove drugačije? Eto, ljudi iz Ernestinova, recite vi o čemu se ovdje radi. Već imamo mogućnost, zar ne? Quadlock, to sam, danas ga testiram. Evo, ovako ćemo. Ernestinovo. Antunovac. Po čemu mi je taj naziv? Znam. Ovdje je, mislim da je iz Antunovca jedan mali mesar ili mladi mesar. Vidiš, zanimljivo je, to je jedan mladić mesar koji proizvodi i izuzetno kvalitetne proizvode od, vjerojatno, ako ću dobro reći, crnih slavonskih svinja i ostale vjerojatno životinje. To nije mali mesar ili mladi mesar, tako se nešto zove, dečko. No, pitanjce. Tu, ako sam u dobrom mjestu, u Antunovcu radi jedan mladi mesar ili mali mesar.
koji proizvodi ono od crne svinje. Jel jesam u dobrom mjestu? Pa niko ne zna, evo, treća sreća. Gdje bi to bilo? Tu sad se vratite na ovu glavnu. Dobro. I onda lijevo. Prema Osijeku. Ne. Znači tu, kad dođete sad na ovaj raskrižje, idete desno. Dobro. Imate skretanje lijevo. Vidio sam onaj. Tako, znači ne idete ovako sad prema tamo. Dobro. Nego idete lijevo. Dobro. I vidjet ćete zelena velika kuća. Ne možete fulati. Ok. Eto, našli smo ga. Potrubit ćemo čovjeku. Tu desno. Pa lijevo velika zelena kuća. Evo, mladi mesaru. Treća sreća. Zelena kuća. Nisam baš našao. Mali mesar. Nema mesara. Podesi mesare. Izgleda da sam malo mašio. Nema nikoga. Ovo nije zeleno. Mašio sam i šefa i stanicu. Moj svjetski putniče, ne možeš naći jednog poznatog mesara u Antunovcu. Jesi frajer? Pa kuća malog mesara. Zelena je. Ma ne, bio bi bar neki natpis ili nešto. Ne. To nije to. Izgleda mi to top. Kakva fotka, dobro, gledaj. Jedna ovakva. I jedna sa džerom. Gledaj. Ovo je super. To što sam ovdje u ovom gradu probao određeni dio svoga života i bilo mi je zaista predivno. To mi je najljepši dio života u mome Osijeku. Radio sam nekakav posao ovdje, dobar posao, bilo je dosta zarade, kupio sam si motorni zmaj, letio sam, bacao padobrance, svašta nešto. Zahvaljujući tim mojim ludostima iskršio sam se. Neiskustvo je to bilo, motor je crkao u zraku, bio sam na nekih 550 metara kad se je ugasio. I bilo je prirodno sletanje, malo sam se isprekretao. Gordana je bila sa mnom, jedna kolegica. Dobro smo prošli, niko nije ozlijeđen, malo smo se ugruvali. Letjelica, moja tica je uništena totalno. Krilo se je polomilo, elisa, sve se je rastrgalo, baš je bilo ona fora. Što ima na auto, to je sigurno njegov auto, jer ima ovaj znak bajkerski. Onda ćemo ovdje vjerojatno stati. Pa da, rekao da će mi ostaviti mjesta. Na 100% je to. Neko će izaći. Dobar dan. Sam. Dobar dan. Pa gdje si? Ja te ne prepoznajem. E. 40 godina. Fino. O! RS, ha? Dobar je. Zaboravio si mobitel uzeti. To je samo za navigaciju, a? Darko Prokeš. O, i lov i ribolov. Vidio. Ovo su
Ali čekaj, to nisu moto, to su ove. Da vidimo što je to. Ne, s ove strane zbog sunca, ako može. Tamo da ne zbuda sunce. Na vezi smo. Bok. Ajde bok, dečki. Mićo nije mogao doći moje obaveze, eto, tako da smo samo se sreli Darko i ja. A sada idem prema Vukovaru. Tamo se trebam naći, dogovoriti da se nađem sa Duletom. Dule mi je kolega bajker. Da se nađem s Duletom, on je iz Norveške, odnosno odavde iz Hrvatske, ali živi u Norveškoj. Kod njega sam bio na Lofotenima već, niti sam ne znam koliko puta. I nadam se da ćemo se gore vidjeti i ove godine. Dule je zamolio da mu nešto i donesem. Zamolio je da mu donesem jednu bočicu motorkota, što sam ja odlučio i napraviti njemu. Motorkot je tu, pa ću mu ga danas predati, on će si to poslati gore, a možda mu jednu bočicu i donesem. Neka cesta prema Vukovaru je zatvorena, pa moramo okolo, nemam pojma gdje se nalazim, pa doći ću negdje. Navigacija kaže da za 2 km idem desno, pa ajde. Kako se zove mjesto? Čeli je. Čeli je. Ziti. Ajde. Ne. Neće tebi Brmbo ništa. Evo ga, gleda kako me ganja. Samo da ga ne bi neko slučajno da ga ne bi slučajno neko pogazio. Aha. Ovdje je zatvoreno, gle. Točno znam gdje sam, vidiš. Ovdje je zaperte. Tu su znači radovi. Da malo bacimo oko. ti jarca, gledaj ti to. Znači to je situacija zbog koje sam išao okolo. Ok. Trpinja. Ništa, Vukovar grade, uskoro se vidimo. Tu je kraj sela Vukovar, mjesto posebnog domovinskog, šta piše, Vučedol. Vukovar. Dobar dan Vukovare ili dobro večer Vukovare grade. Ovo je inače bilo cesta poznata po tome što je prozvana groblje tenkova. Gle, ovo još uvijek kao što je bilo nakon rata. Evo tenk na Trpinjskoj. Dobro. Bog me kad te ovakva grdosija napadne, nije ti baš sve jedno. Pa ima u njoj sigurno 40 tona željezorja. Sad treba pogoditi. Evo ga. Već ga ja poznajem. Majstor Dule. Gleda kako maše. Samo teraj, ha?
Pa gdje si Dule, legendo? Dobar dan. Di si starino? Pa šta ima? Evo zajebanci. Jesi u svom raju? Daj otvori ovo tu. To. Bravo. Imaš unutra jedno pivo. Eto vidiš, nisam zaboravio. Da, dobro je. Pa zato sam ja 5 puta morao govoriti. Inače je to bio izlapao. Ovog ja moram sad poslat. Ja ću poslat poštom sad. Dobro, Nositi u avionu. dobro. Ajde ovdje sjedi. Dule je nepovjerljiv. Kaže, daj ti meni jedan donesi, ko zna ćeš... Još ti navratiti do mene. Tako. Ništa. Imaš neko pivo? Imam kako nema. Dobro, pa nemoj se odmah hvaliti. Mene je samo brinulo da li će ovo biti dovoljno čvrsto. Evo, Dule je ovdje stavio samo 6 komada ovih beton tipli. Ćeš, Jelen. A šta bi ti preporučio? Sve jedno. Evo ja ću isto kako ćeš i ti. Ajde, hoš ti Jole? Danas je baš Jole. avionska tema, evo. Ma oči jedan. Dule, znaš gdje sam bio sada? U Osijeku. Da? Aha. Znaš ko me je zvao? Jedan Darko Prokeš. Zajedno smo letili u Osijeku, znaš. Aha. Pa smo se tamo malo prisjetili. Evo već da kažem, danas je baš tema avijacija. 65. Portorož. Ništa, dosta smo snimali, jel' Dule? Ajmo popiti pivo. Koje si ti uzeo? Evo, otvoram ti. To, može. Šta kaže? Jelenko? Da. To si bio u lovu, a? Ovdje na ovom dijelu kako on ide i baca, tu se napravi, znaš kakva gula? Znam, ovako zove. I da, od prašine tu nabaca i tu se stvori. Zato treba skinuti to ponekad Da, da. i očistiti. I očisti, da. Evo ga, ako ti se da. Jeste, da. Ako ti se ne da, onda kad mijenjaš lanac, onda ti pokaže, to ti je bilo u lancu. Samo čišćenje ima izbaci. Ne, on si napravi, stvarno bude ovako hrplja. Vodio sam napraviti sa opozno nešto. A lanac jedva prođe, znaš, kroz to, ali mislim, on si napravi mjesto koliko treba, ali uvijek to roka. Kad je on dobio za samo jednu šniclu za nagradu što sam napravio, ali od kita šniclu, ima 30 kila šniclu. Da, a jeli smo gore kitovi su ti. Peko si na roštilju, sjećaš se da se... Nešto smo i ostavili. Grbave one. Koje kitove love? Grbave ili one? Koje svakake. Samo da je preko 2 tone. 2 tone ribica. Da ga okrenemo, jer pravi bajkeri se okrenu upale, znaš. A mi početnici smo na siguricu. Dule, vidimo se. Pok. Ha? To je pravo sedanje. Mali kresne ko veliki. Vidimo se ako ne prije na Lofotenima. Važi! Bog Dule, Bog. Evo ga. Moj Dule i ja. Već je 8:30. Ništa. Idemo si malo polako leći.